Kulum Khaijakha ang Hamjakma Reang te ang videos naman ni reason ka 2-3 weeks back sakang ani Facebook page hack ni thangka and norok baksa ni followers rok sikna kabangma shitra picture nude model strong ni picture rok mukhang puno yawi upload Khaijakha hangain ke Tisha a hacker Tisha ani followers rok no site ong piota book that ang ani Facebook page man fika hanai but kubuyo ke ang musimaya ko so ang norok joto no sana musungo page no norok follow ta khaisidi tamni hunke ba washapro ang cyber crime selo thangai police rok ta book Facebook no prayer rohaka ki borok amono ban khai na hini so 2 weeks yake 1 month ni bisingo abo ban nang thangan hun boraka na sawo nailaya na butin so tabong ni bagay na rog tam khaiman gainke page na thangai pretending to be someone ni kaisa option tunga jagawa aro thangai norog report khaidi tam ni hinke nudity o bahina abo Facebook rog na yang tongkha tam ni hinke belai extreme nude bahina ni amani bagay yang ka tabuk to hacker already se man khani buina sai tong hinke ang sai mi amu kubudi tatal haifuno miawa no masa borong ni email sok phaiwa noro that bini mobile legends ni account hack ni thanga pu account malia pu hinke boss hao abo hacker jeta book ani page ni admin nang tong nai boboro sawo no tam puk salai kang sai mi abale singja ga haifuno boss hapu bon kaisa link ro ho nai hanke am haike no bini mobile legends ni jeta mo data roga tong amo hack ng thamai kan sawa aborok to manipur ni hangai ke amo ni bagai no rok joto no be careful ka tong bai di because amo anya bono rok no chapno alda links ro hoi mano amo no click ta khai di ang ni bos hai mano hangai ke bokaisa group bahai no khulu ka alada apart from that bokaisa group bahai no khulu ka ani mungtei abo already se 3,000 to 4,000 members ng tongka azaga wo hanggang ke most of the army borok je members rok borok song tong na ang hanai hangke alada links rok hona ang saimi abo artam khai tong a group bo borok rok bai ke kok sai tong amo ang saimia haipano norok jotona ang sana musungo that abo ban ang yakusak norok bo bai kunu ta thoki jak dit and norok kunu links ro click ta khai di je hacker norok no rohomani rok hanggang ke norok je sung report khaiman asno khai di under pretending to be someone report khai di jese man sang report khai di tam ni male ano shimia ani followers te alga kabangma players gaming game thangnai dog te Facebook thangnai dog borok jotono no bo tabo hack khai tongo ani mung nawoi so norok jotono be careful ka tong di ani bumung tei ang jodi ani Facebook page phirogi mang khain ke ang khud a page okay ang jodi ani page phirogi mang khain ke ang sak no je Facebook page live phainai and norok jotono sanai bo waisipro live bo phaiga ang to ani YouTube channel ri dekha that ang baga ani page mang khan kan ke ang live phainai ne ang norok sai ba hanke bo ani agi ni je ang resab jak tongmani rok ang agi wo guitar bagan resabai upload khamani rok no sipota bo premiere khai ri tong ke abo live haike phayo hanggang ke bo atikhani followers rok ni most of the trust nai pai kha hangke baksa hangke bo how that bo post khayu that angani page na phirogi mang kha hacker ni hoite but reality wo hangke angamute simaya khu hangke amoni bagai ang norok joto lukurok na sana musungo ani page no thangai norok jesik man sak asuk no report khaidi tam ni mala ano shimia te alka ani followers rok bahai no ang miau kaisa email mano email masa manipur ni bosawo bini mobile legends ni tamjani data rok hack ni thangbai kani sawo hanga inke bana sung tong ang te sha ni account do phirok mam phino ning kyang buno saka ang to ni account rok na ya ang mobile legends thangya ko tabu jora hanga sai shima ya ati rok
hanggang ke ang bono saga ang to game rok thangya hanggang ke abo hacker sing kana hacker sing no kun link ro kana ke bo sau I hacker ano tam link ro pam hai rok nei ba na sau hangke e ko bo hai na ta bo bini mobile legends ni account ke maza kha hangke amani bagi ano shiming ya ani followers te bo ta bo group bo hai ni ketal khuluka ani mung te hangke a group ta bo already se bo bunya bo invite ho ani kabang ma friends ro jai ti gusti ro to no ana jagi wo Facebook page follow khaine ro to no a link ma mai kha hangke bo tabu ani mungti kaisa group bo khuluka a group bo tawari ang sai maya hangke bo tabu ang ngi no buino reply ro wo bui bai ko rok sakna obviously hangke amani bagai ang norok jono sana musumo norok a group rok join ta khaidi norok a group no jesuk mansak report si khaidi under pretending to be something hangke bono as male ani je agi ni page to mani amo monetizing zak hangke norok a page engage khaiga hangke te ani agi ni videos rok nai hangke a jaga wo ads khaiga hangke no abo bo arang no man nai hangke amoni bagi no bo amo ani page no hack khaigna most probably hangke followers rok ni yang ni ang a page no kemau khana se ang as kha thilia borga no chao nini page tabo hack ni thang ke tamong khaba sung no tial ka jaga bo follow khai or nang t-shirt create khai piri nang to nang no tong nai supan hack ngi supan bui fake ngi nang nai try khai di nang ngi maya ne ana sawo hangke ani bakha onek no khak jang kha hangke ang tabo si sai man that ano chala mai borok rok bahai no genuinely tong go hanai ani hard time bahai no rok ano ani logyo tong ni ang sai man kha kyang dalai kheno khak jang kha ang wa shui ke ma song je o tabu hack mani amo ka hamni bagi sing khna ni ang ma song tam ni mala ang te bo norong ni value sai man kha ang sai man kha norong ano bus value ri te ang norong bus te ang norong bus value ri thai ang sai man kha norong ano bus value ri te ang norong no bus value ri thai hangge te ang norong bus interact khaya nang itong abang o Facebook hack mani incident di pore ang sai man kha hangke amani bagi hena rota bu anani ketal page follow khaidi ang a page tabu live phainai ang puila to ani gan rok je ang puila tabu ani arsa mung rok granai hangke rasa mung roi kisa followersung hangke ang as a live pai jotono no inform khainai te norok by comments rok ko rok salai nai live chat khalai nai hangke norok by ang tisa interaction khai je agi ni page hack angjak to amo delete nong thanai because police rock Facebook no prayer rock sak abono ban khai nai hangke am to ban nong thanai kitabu ang ketal khulok nai hing tongo so that ang tisa ani followers rock by tisa ko rok sai manai agi ni haike ang kebang ma Instagram rogo bahai no messages mangkha ani followers rock ni borok ano maya nang jago sung ang to a page no manai ni tabuk se chonglia ang police thangai se borok tabo police rok prayer ro hoka Facebook no a page no ban khainani hanggang ke ang to te Facebook thangli han tong mani Facebook page khulugli ani ta amase belai ke no borok ro group ketal khulu a hacker je group ketal khulu ya da amono join khai 4 to 5k members angi tong kha hanggang ke amani bagai ang song kha ang te ketal Facebook page khulug nai hingke ayang ni hoite bo okay hangke a page ti bo ang borok rok no inform khai sai nai ni ang songi tong ta book hangke a page ang ti sa ani gan na jamani hangke a page ang ti cha ani ra jab mu rok phinai hangke ang bini message pore hemani boana sawo nang ketal Facebook page khulok sidine sawo because borok tano tabuk borok to report no khai tongo page no happen se Facebook no action na yang tongkha Facebook ban bo khaya nakhe a hacker no nakhe ang a Facebook page phiroi mangkha atui bong yang hangke borana sawo nang Facebook page ketal khulok sidi no ara follow khai sinai hangke je agi ni tongmani abono sing report khai ban ke bangkha ya ke bang ya and nang to Facebook page khulok hangke sing no follow khai nai no ni chau hangke amani bagai ang songkha abo ban to ngi thanai hangke ang jisong mani a hacker age yang 15 no change khai tam jani love animal lo mi chidi tong na botabu tam jani @ love animal something am haike razak
hengkang shai mi atak bote kheri kha ba na block kheri ka ani account no hengkang account no hengkang ang je ani Facebook page no ang khulugui benai maya hengke ang je updates ma mani rok among hengke ani friends ra no ro ho ati khan lugui tong hengke ani pictures ok hen upload khai bo likes rok man tong tabo a page but norok aro asik English ta khai tabo hengke norok report kheri nu khan report kheri pretending to be someone thangai bo arani hoite rang manai tam himal ani agini je page amo monetizing jak